Abakwantsasana bephelekwa ngamalungu omkhosi wezokhuselo weli baphume ngendlu beqhuba uqoqo eNguni Hostel eVosloorus kwiMpumalanga ngale ntsasa bekhangela iimpahla ezibiweyo ngethuba bekukho izixholo-xholo nokutyhuthulwa kweevenkile eGauteng naKwaZulu-Natal kutshanje. Ezinye zeempahla ezithinjiweyo kolu qoqo ziquka izixhobo zokwakha, utywala, umgubo wokupheka, amaxamba eswekile nokunye okuninzi. Ezi iimpahla ziphume kwenye indlu apha, kodwa umnikazi wendlu ubethe ngenqindi etafuleni esithi akazazi ukuba zezikabani. Futhi endlini izinto ezitholakalayo ngoba yimina engikhona engisele endlini, abanye abantu abekho, mina ngisele endlini ngoba ngiyasebenza, ngiyathengisa ilapha eshop njengoba ningifica vele ngifulile. So izinto ezitholakalayo ke endlini ngoba itholakala ngoba khona mina akekho omunye umuntu okhona endlini. Njengoko uzibonele ke amapolisa ambambile lo mfo. Ukanti kukwafumaneke nemali engamaphepha kule ndlu nekukholeleka ukuba ifumaneke emva kokuqhushumbiswa kwe-ATM ngelixa lezixholo-xholo. Abanye babahlali kule hostel bathi bothukile lolu qoqo. Indlala izosibulala sasizodlani ke manje ngoba netolo limele ayinto asothenga kuyo ilokho kukhona esisidla kona sekuhambile kwakona manje limele kakhulu sizentezeka la hostel siyimbabala sisebenza ihlala la hostel nalokudla isisinakho akuseke bakuthathile manje. Cela nisidonetheleni ngokudla ngoba phela thina siya ngotape ezitolo silambile kumanje. Bakho ke abavumileyo ukuba bebeyinxalenye ukutyhuthulwa kweevenkile yaye ezi mpahla abazifumene apho. Hayi mina ngiyicoshele lapha eCambridge phansi. No ucoshe ini ugrocery olimpahla. Upuphu mina kuphela. Apha eVosloorus kutyhuthulwe konakaliswa amadederhu evenkile amathathu ngethuba lezixholo-xholo. Ukanti kulindeleke ukuba kubhaqwe ezinye iimpahla kolu qoqo. Weendaba ze-SABC ndingusivuyile Mdyokolo.